moram da se osvrnem na sve ono što se dešavalo u posljednje vreme, iz poštovanja prema njima, iz poštovanja prema zajedničkom radu i iz poštovanja prema poslu, jer mene uvek te stvari guraju i motivišu i ovo gradim odnos prema poslu i odnos prema ljudima sa kojima sarađujem. Dakle, počela je da se stvara atmosfera i polako kroz medije, kroz taj pritisak enorman i potpuno neprirodan i nenormalan, da postoje igrači koji nisu dostojni igranja u Crvenoj zvezdi. I to je jedna vrlo opasna teza, to je nešto što sam ja 2008. godine već proživeo ovde, što prepoznajem i što sam dužan da upozorim i da na taj način reagujem. Mi se pre svega nalazimo na -5, jer se mnogo priča o bodovima, -5, -7, -8, definitivno jeste situacija u prvenstvu aktivna i mislim da smo se mi izborili za tih -5 da budemo aktivni. A da nikad veća turbulencija, nikad veća bura oko tima nije bila. Prošle godine u ovo vreme bilo je -10, nijedna naznaka nikakve turbulencije, seče glava, remonta ili rekonstrukcija nije mogla se primeti u medijima. Naprotiv, bila je vrlo mirna i stabilna situacija, a klub je funkcionisao isto tako jer je imao i predsjednika, i generalnog sekretara, i sportskog direktora, koji je doduše podneo ostavku u novembru, ali je postojao zamenik sportskog direktora i trener. Dakle, klub je bio apsolutno stabilan, a nikakvih naznaka, nikakvih turbulencija, lomova i tektonskih potesa nije bilo. Nalazimo se pred posljednje kolo jesenjeg dela sezone, gde je Crvena zvezda imala jako težak raspored, gde su iza nas gostovanja i u Novom Pazaru, i u Kragujevcu, i u Kuli, i u Ivanjici, i u Subotici, i u Užicu, dakle gostovanja gde se tradicionalno teško prolazi. Sve to iza nas je i polusezona gde naš najveći rival Partizan od momenta kad sam ja preuzeo ekipu 20. avgusta nije izgubio nijedan bod nigde. Dakle, on ima maksimalan učinak. Preneseno na naš srpski sportski jezik, nema nijedan kiks, ako se sve osim pobede smatra kiksom, dakle imaju sve bodove. I mi smo opet na -5. Međutim, ne stičem utisak da je situacija mirna, naprotiv, stvara se atmosfera da postoje ljudi, igrači, treneri koji nisu dostojni Crvene zvezde. Paralela sa tom 2008. i paralela sa tom prošlom godinom gde je bilo -10 bez ikakvih potesa, jeste i ulazak radne grupe u Crvenu zvezdu, koja je ušla u klub ne zato što je u tom trenutku bilo -8 u odnosu na Partizan, nego zato što je u tom trenutku bilo -50 miliona ili više duga. U momentu kada je radna grupa ušla u klub, Crvena zvezda nije imala ni predsjednika, ni generalnog sekretara, već generalnog sekretara u VD stanju. Upravni odbor u fazi raspuštanja, nije imala i sportskog direktora. Dakle, jedan težak moment, ako se na to doda i finansijska situacija gde radna zajednica nije dobila platu 7 meseci i gde je dug preko 50 miliona. Prva stvar i prva teza koja je izašla iz radne grupe jutro posle imenovanja jeste da je postavljen ultimatum pred trenera i pred igrače da derbi mora da se dobije, inače ćemo svi izgubiti manje više posao. Neko direktno, neko malo kasnije, ali uglavnom visi remont ukoliko ekipa na zimsku pauzu ode sa nekom značajnijom razlikom. Drugim rečima, u klubu gde ne postoji niko i ne postoje pare i ne postoji plata za radnu zajednicu, ispalo je da smo glavni i osnovni i najveći problem mi koji smo tu ostali. Jer u momentu kada je radna grupa ušla u klub, jedino što je kako tako, ali funkcionisalo, jeste prvi tim i omladinska škola na čelu sa Srđanom Vasiljevićem i grupom trenera, entuzijasta, ljudi koji su odani Crvenoj zvezdi. To je jedino nešto što je postojalo. I niko u klubu nije postavio pitanje, a ultimatum se postavio pred nas. U situaciji kad imate ekipu koja uglavnom okuplja mlade igrače po 20 godina, mi smo imali 2
iskusnija momka, Milijaša i Jovanovića, koji usput nisu prošli pripreme, pa ih to polako sad sustiže. Normalno da očekujete da mladi igrači jako teško nose taj pritisak. Međutim, mi smo derbi pobedili, radovali se jedno veče ili veče i sutrašnji dan, pa smo se susreli sa novim ultimatumom da je sad pitanje Užica, pitanje života i smrti. A mi se nalazimo na -5. A ja vam kažem da smo mi imali situacije u prošloj sezoni kad je bilo -10, nikakvih naznaka velikih potresa nije bilo. Kada potezao raznorazne alibije, iako sam mogao, sam došao u sred sezone da nisam ni selektirao ni pripremao ekipu i uleteo u ritam utakmica svaka 3 dana. Dakle, alibija nema, 2 puta smo žestoko podbacili. Susreli smo se sa 3 poraza koje bole. Međutim, i prošle sezone, u prvom delu sezone, isto tako su bila 3 poraza. Pa nije bilo smaka sveta. I definitivno ovaj tim treba ojačati, po mom mišljenju, nekim iskusnijim igračima, po mogućstvu Zvezdinom decom. Ali po mom mišljenju ga ne treba rasturati. Jer on ima 16 reprezentativaca. Što Srbije, što nekih drugih zemalja, što A, što mladih, što omladinskih. Pa je neko procenio da oni nisu dostojni ili mi nismo dostojni Crvene zvezde, pa nas valja sve oterati. Pa je procenio da treba dovesti 15 novih, pa je došlo 15 novih, pa je došao vrhunski trener, pa nismo napravili rezultat. Pa je došao neko novi direktor, pa je procenio da ti tadašnji koji su tada bili u Crvenoj zvezdi nisu dostojni igranja u Crvenoj zvezdi. Pa je oterao sve, pa je doveo 15 novih. Pa novog trenera, pa nismo napravili rezultat. Pa je došao sljedeći direktor, pa je konstatovao kako ti nisu dostojni igranja u Crvenoj zvezdi, pa je rasterao sve, pa je doveo 15 novih i novog trenera. Pa nismo napravili rezultat. Pa je došla radna grupa sada i mi se sada bavimo brojanjem milionskih dugova koji su nastali tako, na taj način. Nisu nastali na komunalijama, nego na igračima. I ja kao čovjek koji provodi vreme sa ovom ekipom Crvene zvezde, u momentu kada osjećam da se pojavljuje ista klima, da želimo momcima koji igraju za Crvenu zvezdu da nalepimo etiketu da nisu dovoljno dobri, a ja verujem u njih i prošao sam sa jednom velikom grupom mnogo toga, ja sam dužan da kažem da se ne slažem sa tim i da smatram da to može da predstavlja opasnost i novu grešku. Kao čovjek koji je u tom momentu ostavio posao siguran, koji je bio miran za mene i koji sam radio sa uspehom, jer sam u ciklusu mlade reprezentacije napravio 7 A reprezentativaca. Mogao sam i ja da sednem u kafanu i da pričam priču o velikoj evropskoj Crvenoj zvezdi, kao velika grupa velikih zvezdaša. A ja vas pitam, pa zar je Crvena zvezda toliko zatvoren sistem? Crvena zvezda godinu dana nije imala sportskog direktora, toliko poznatih, priznatih, uvaženih zvezdaša postoji. Pa moga neko da dođe da kaže, ljudi, ovo što imam, ovo što znam, stavljam na raspolaganje Crvenoj zvezdi. Ali toga nema. Jer kao neko ko je ostavio siguran posao i došao kada je bila najveća turbulencija, ja vam sad ovo pričam. Mogao sam da se sakrijem, da propustim poziv i da kažem da imam siguran posao. Ja te stvari ne volim. Ali isto tako ne volim da se mlatara zvezdaštvom. Jer svi remonti koje smo napravili u posljednjih 5 godina doneli su nam preko 100 fudbalera, 100 transfera, 100 različitih igrača. Svi ti remonti napravljeni su pod okriljem velikog zvezdaštva. Pravili su ih veliki zvezdaši i veliki vizionari, koji su imali maksimalno pozitivne namere u startu i veliku i beskonačnu ljubav prema Crvenoj zvezdi. Zašto? Da li je problem -5? Možda bude sutra uveče i -2 i -8, pa šta? Da li to znači da treba da rasturimo sve? Da li to znači da ćemo mi sutra, ako
osvane nedelja na -3, da li to znači da ćemo mi biti zdrav klub na stabilnim nogama? Zašto se pomera težište priče na njih? To je nepravda svojevrsna koju sam ja dužan da primetim. Momci koji sada igraju u Crvenoj zvezdi, koji će sutra istrčati protiv Vojvodine i koji nose ovo sve već 6 meseci, oni su bez plate 7 meseci. Oni nisu dobili ni jednu premiju, ni za jednu utakmicu u ovoj takmičarskoj sezoni. Oni nisu dobili premiju za osvajanje kupa za 2012. godinu. Ono malo njih koji ima da su tu, a bili su i 2010. nisu dobili premiju ni za osvajanje kupa 2010. godine. Njihove ugovorne obaveze se dele kvartalno. Oni su od ove godine dobili jedan deo februarskih primanja. Nisu dobili ni pola februara, ni maj, ni avgust, ni novembar. Oni imaju po 20 godina, imaju porodice, neki imaju žene, ovi iskusniji, ostali imaju devojke, imaju rodbinu, imaju roditelje.